Mu kwezi kwa 12 mu mwaka wa 2019, Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yakiriye mu biro bye bya Elysée ba Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ndetse n'uw'Uburusiya Vladimir Putin. Aba bari baherekejwe n'umuyobozi wa guverinoma y'Ubudage Madame Angela Merkel. Volodymyr Zelensky wari umaze igihe gito atowe, yari mushya mu bintu bya politike. Vladimir Putin we yayoboraga Uburusiya kuva mu myaka 20 yari ishize. Iyi yari yo nama ya mbere Perezida w'Uburusiya na Volodymyr Zelensky wari mushya muri politike bari bahuriyemo. Perezida Emmanuel Macron yavuga ko ategereje umusaruro ukomeye muri ibi biganiro byari bigamije gukemura amakimbirane yari amaze imyaka 5 hagati y'ibihugu by'Uburayi. Ni imyaka 5 yari ishize kuko mu 2014 aribwo Uburusiya bwigaruriye agace ka Crimea ko muri Ukraine. Hanyuma imitwe y'abarwanyi b'abanya-Ukraine baharanira kwigenga ko gace ka Donbass naho muri Ukraine bari barafashijwe n'Uburusiya koko aka gace ka Donbass barakigarurira. Ibi biganiro byarabaye nibyo, ariko nta kintu na kimwe cyabujije Perezida Vladimir Putin gutangiza intambara kuri Ukraine mu myaka 2 n'amezi 3 yakurikiyeho. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Ubu hagiye gushira imyaka 3 muri Ukraine no mu Burusiya hari intambara ishyamiranyije ibihugu byombi. Usibye kuba iyi ntambara imaze kugoma amagana y'ibihumbi by'abantu b'abasirikare n'abasivile ku ruhande rwa Ukraine no ku ruhande rw'Uburusiya, iyi ntambara yanateje ibibazo bikomeye by'ububanyi n'amahanga. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ni perezida wahawe akato n'abandi bayobozi b'ibihugu cyane cyane byo mu burengerazuba bw'isi. Kimwe mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi Perezida w'Uburusiya uyu munsi afitanye ibibazo bikomeye nacyo n'Ubufaransa. Muri uyu mwaka wa 2024 Perezida w'Ubufaransa wari usanzwe afite inshingano zo guhuza Uburusiya n'ibihugu by'uburengerazuba bw'isi, niwe muyobozi wenyine w'igihugu cyo mu Burayi wavuze ko Uburayi na Amerika bakwiye kohereza ingabo muri Ukraine gufasha Ukraine kurwanya Uburusiya. Kuva mu mwaka wa 2000 ba perezida bose bayoboye Ubufaransa bagerageje kubaka umubano n'Uburusiya, bamwe babigeraho abandi biranga. Reka tuvuge ku mibanire y'aba perezida bayoboye Ubufaransa mu myaka 20 ishize na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Kubera iki Perezida Vladimir Putin asa n'uwabereye ikibazo abayobora ibihugu by'Uburayi na Amerika kuva kera? Tubahaye ikaze. Kuva kuri Jacques Chirac, aba perezida bose bayoboye Ubufaransa bagerageje kubaka umubano ushingiye ku cyizere na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Haba kugerageza kubaka ubushuti binyuze mu guhana impano no kugurishanya intwaro, byanyura mu buryarya cyangwa se guterana ubwoba. Muri izi nzira zose birasa naho umukuru w'igihugu wahoze ari umutasi wa KGB birangira ari utsinze. Perezida Jacques Chirac wayoboye Ubufaransa kuva mu 1995 kugera mu 2007. Mu birebana n'isano ye n'Uburusiya bavuga ko Chirac ari umwana w'intambara y'ubutita. Yamenye Uburusiya bw'abasoviete kandi leta ziyunze z'abasoviete zasenyutse azireba. Bivuga ko Chirac yakundaga Uburusiya kandi agakunda Ikirusiya. Uru rurimi rwose yaruvugaga neza cyane. Chirac yumvikanaga cyane na Perezida Boris Yeltsin. Yajyaga avuga ko ikosa rikomeye Uburayi bwakora ari ugusuzugura Uburusiya cyangwa se kugerageza kubukoza isoni. Barumvikanaga cyane, bahoraga kenshi bagasangira vodka bakajyana muri sauna. Byasaga naho Chirac yashakaga gufasha Uburusiya kwinjira mu mibanire myiza n'ibihugu by'umurengerazuba bw'isi. Maurice Gourdon-Montagne yari umujyanama wa Perezida Chirac mu birebana n'ububanyi n'amahanga. Ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa 12 mu 1999, habura amasaha make ngo twinjire mu kinyejana cya 21, Perezida Boris Yeltsin yeguye ku mwanya w'umukuru w'igihugu cy'Uburusiya. Umugabo wamusimbuye ntabwo yarazwi, n'Abarusiya ubwabo ntibari bamuzi. Icyo bari bamuziho cyonyine nuko yari yarabaye umutasi mu rwego rw'ubutasi bw'abasoviete KGB. Ntabwo bari bamuzi, ariko uyu mutasi ntabwo yatinze guhita yigaragaza nk'umuyobozi Uburusiya bwari bukeneye ngo busohoke mu bibazo byose byasizwe n'abasoviete. Yishingikirije ku nzego z'umutekano ari nazo zamureze,
yakoze byinshi birebana no gushyira ibintu ku murongo mu gihugu cye. Muri Chechnya yashakaga kwigenga ikaba igihugu kwacyo kidategekwa n'Uburusiya. Uyu mutasi wa KGB yacecekesheje abasirikari bose bagerageje gushyira ibi mu bikorwa. Umurwa mukuru Grozny yawushyize ku butaka, inyubako zawo azihindura umuyonga. Aha yakoze ibintu byatumye ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bitangira gusobanukirwa neza uwo muperezida mushya w'Uburusiya wari we. Gusa mu Bufaransa, Perezida Chirac yavuze ko n'ubundi Chechnya yari ikibazo ku Burusiya, ku buryo rwose Uburusiya bwari bukeneye gukemura iki kibazo. Chirac yahise anategeka ambasaderi w'Ubufaransa i Moscow, Claude Blanchemaison, gushaka uko yamuhuza na Putin. Uyu ni Claude Blanchemaison. Namutumiye i Paris ariko amera nkaho yivumbuye ku buryo atigeze anansubiza. Agaragara nk'umuntu utagira ikinyabupfura, ariko njyewe ndashaka kugirana ikiganiro nawe. Mu kwezi kwa 9 mu mwaka wa 2000, Putin yarashyize yemera ku Paris. Nirwo rugendo rwa mbere yarakoreye mu gihugu cyo mu Burayi. Ibinyamakuru byavuze ko yari umuyobozi usa n'ucisha make, ndetse rwose unagaragara nk'ufite ubwoba. Ntabwo yahoberanaga, oya, yaguherezaga umukono. Gusa nyuma abasesengura politike b'Abafaransa bavuze ko imyitwarire yagaragarije i Paris yari ifite ishingiro, kubera ko yari muto muri politike, atarunguka ubunararibonye nk'ubwo yaje kugira mu myaka yakurikiyeho. Mu biganiro ngo yitegerezaga Chirac cyane mu maso, nkaho hari ibintu yashakaga kumwigiraho. Bamwe mu banyapolitike bakoranaga na Jacques Chirac icyo gihe nyuma bavuze ko icyo kiganiro bagiranye kibanze cyane ku kwigisha. Chirac yigishaga Putin uko yitwara mu bibazo runaka. Mwibuke Chirac yavugaga Ikirusiya, bityo nta nubwo bari bakeneye umusemuzi. Byemezwa ko rwose muri iki kiganiro aba bagabo bombi bahubakiye umubano. Hashize umwaka umwe uru ruzinduko rwa Perezida Vladimir Putin mu Bufaransa rubayeho, ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa 9 mu 2001, Al-Qaeda yahinduye uko abantu babonaga isi, ariko cyane cyane yahinduye politike mpuzamahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo yahanuraga imiturirwa ibiri i New York. Vladimir niwe mukuru w'igihugu wa mbere ku isi yose wahise ahamagara George W. Bush kuri telefone, amumenyesha ko Uburusiya bwifatanije n'Abanyamerika. Muri ibi bibazo Abarusiya bafashije Abanyamerika cyane, ndetse byemezwa ko hahise hatangira kuvuka icyizere hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya. Gusa ni icyizere kitamaze kabiri. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasaga n'izahumwa amaso n'ubushake bwo kwihorera, zihita zitera Afghanistan zigiye kwirukana y'Abatalibani. Mu 2002 Amerika yagaragaje Saddam Hussein wa Iraq nk'umuterankunga w'iterabwoba, kandi akaba atunze intwaro kirimbuzi. Ibi nyuma byaje kumenyekana ko ari dosiye yari yacuzwe, kubera ko ibi birego ntabwo byari ukuri. Amerika yanagaragaje ibimenyetso bihimbano mu kanama ka Loni gashinzwe umutekano ku isi. Wari umunyamabanga wa leta Colin Powell yerekanye agacupa ngo karimo uburozi bwendaga gukoreshwa nk'intwaro na Iraq ikohereza drone zikaza kubunyanyagiza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika yashakaga uburenganzira bwo gutera Iraq. Muri iyo nama y'umutekano ya Loni, Ubufaransa bwarwanyije iyo ntambara buvuga ko Amerika idakwiye kwemererwa gutera Iraq. Jacques Chirac yagaragarije George Bush ingaruka zose zishobora kuzabaho ubutegetsi bw'i Baghdad buramutse buhinduwe. Ubufaransa bwahise bunatangira gushaka ababushyigikira mu kuburizamo iyo ntambara. Uko niko ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa 2 mu 2003 Vladimir Putin yasubiye i Paris. Ubufaransa bwari bwabanje gusaba Ubudage kwamagana iyo ntambara Amerika yashakaga gushoza. Bwashakaga rero no kubyinjizamo Uburusiya. Putin yageze ku kibuga cy'indege cya Roissy Charles de Gaulle i Paris. Jacques Chirac ajya kumwiyakirira ku kibuga. Ibi ni ibintu ubundi bitari bisanzwe bibaho. Ariko bitewe no gukomera kw'iki kibazo, Bwana Chirac yemeye kujya ku kibuga cy'indege kwakira Putin.
Putin abafaransa bamweretse inyandiko bateguye yo kwamagana iyo ntambara, nawe arayishima maze ati ibihugu byacu byombi birashaka gukemura iki kibazo binyuze mu nzira ya politiki n'ububanyi n'amahanga. Turatekereza ko gukoresha ingufu bishobora kugira ingaruka ziremereye. ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa kabiri mu 2003 imbere y'inteko rusange ya Loni, Dominique de Villepin wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubufaransa yongeye kandi kumvikanisha ijwi ry'Ubufaransa kuri iyi ntambara. Yavuze ko hari ubundi buryo bwo gukemura ikibazo bitanyuze mu ntambara. Gusa ibi byose ntabwo Amerika yigeze ibyumva, ahubwo mu kwezi kwa gatatu mu 2003 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zateye Iraq. Saddam Hussein yirukanwa ku butegetsi, ariko kwinjira kw'Abanyamerika mu burasirazuba bwo hagati byateje umutekano muke mu karere kose. N'uyu munsi aka karere karacyari mu ngaruka z'iki gikorwa. Uwo munsi nibwo icyizere cyari cyaratangiye kuvuka hagati ya Putin n'Abanyamerika cyahise kirangiriraho. Gusa iyi ntambara ya Iraq yarushijeho kwegeranya Jacques Chirac na Vladimir Putin. Aba baperezida batangiye kujya babonana kenshi, buri umwe agasura undi, bakanakorana ibikorwa by'inshuti rwose z'akadasohoka, bagasangira byeri, buri umwe agasura undi aho atuye. Muri iki gihe Putin yari akifuza gukorana ubucuruzi n'ibihugu by'Uburayi na Amerika. Byanagiye kure, Uburusiya butangira gutekereza kuba bwagirana umubano mwiza na OTAN. Gusa umwaka wa 2004 warageze, ubu mwaka w'impinduka zikomeye mu Burayi. Bimwe mu bihugu byahoze muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete byinjiye mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Nka ibyo bitari bihagije, ibyo bihugu byinjiye no muri OTAN: Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, Slovakia na Slovenia. Abarusiya bahise biyumva nkaho bazengurutswe n'ibihugu bahanganye biyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bihuriye mu muryango wo gutabarana wa OTAN. Muri uwo mwaka kandi muri Ukraine no muri Georgia habaye impinduramatwara zikozwe n'abaturage bashyigikiwe n'Uburayi na Amerika. Ziba impinduramatwara bise Revolution de couleur. Zari zigamije kwamagana ibyo bavugaga ko ari uburiganya mu matora, ndetse hamwe na hamwe mu habaye izi mpinduka ubutegetsi bwarahirimye. Muri Ukraine hahise hajyaho abayobozi bashyigikiye Uburayi na Amerika. Ibi byahise birushaho gushyira Putin kure ya Amerika n'Uburayi. Abasesenguzi ba politike bo mu Burayi bavuga ko ikosa rikomeye abategetsi b'Uburayi bakoze icyo gihe ari ugusuzugura imyaka 70 y'Ubusoviyete bwari mu mutwe wa Putin. Mu mwaka wa 2007 bisa naho ari bwo ibyari bimaze igihe bitutumba byaturitse biturikira mu nama mpuzamahanga ku mutekano yaberaga i Munich mu Budage. Putin yafashe ijambo maze ateza ugutangara no gutinya ku maso y'Abanyaburayi n'Abanyamerika. Yirengagije ikinyabupfura n'indangagaciro zose zikoreshwa muri diplomasi no mu nama zikomeye. Bwana Putin yabwiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika azitunga urutoki, azireba mu maso. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarenze imipaka yazo, zitangira gutegeka no gutsikamira ibindi bihugu mu nzego zose. Ibyo bintu mwe murumva ari nde wabyishimira? Nde wabyishimira? Byari nko kubabwira ati nabaye umuhungu mwiza igihe kirekire. Nemeye gukina imikino yose y'Abanyaburayi n'Abanyamerika, ariko ibyo ngibyo ntabwo nigeze mbishimirwa. Ubu rero igihe kirageze ngo ndwanire nkomeje inyungu zose z'Uburusiya. Hano bwari bwo bwa mbere babona Putin mu isura nshya. Byemezwa ko iyi mbwirwaruhame yari ikubiyemo ibikorwa byose azakora mu myaka izaza kugera no ku cy'uyu munsi cyo kurwana intambara muri Ukraine. Abanyaburayi n'Abanyamerika na n'uyu munsi bavuga ko bakoze ikosa rikomeye ryo gusuzugura iyi mbwirwaruhame. Iki gihe Jacques Chirac yari arimo kwitegura kuva ku butegetsi kubera ko manda ye ya kabiri yari irangiye. Yarinze agenda akiri inshuti ya Vladimir Putin. Nyuma yo kuva ku butegetsi bakomeje kubonana haba i Paris, i Moscow cyangwa se i Sochi, hose mu Burusiya.
ku itariki ya 30 y'ukwa 9 mu 2019 ubwo Chirac yapfaga, Putin yagiye i Paris kumushyingura. Jacques Chirac yasimbuwe ku butegetsi na Nicolas Sarkozy. Byemezwa ko noneho ambiance yahindutse cyane mu mibanire y'Ubufaransa n'Uburusiya. Nicolas Sarkozy na Vladimir Putin nabo mu gihe kimwe. Gusa Sarkozy abafaransa bamwe bahimbye Sarko l'Américain. We yashatse gukora ibitandukanye n'ibyo yasimbuye Jacques Chirac bakunze gushinja gukorana n'Uburusiya gakabya. Sarkozy yasanze Putin amaze imyaka 7 ku butegetsi. Yari muri manda ye ya mbere. Yari yarashyize ubukungu bw'Uburusiya ku murongo. Ubutegetsi bwe bwari buhamye kubera ko baburwanyaga, yari yarabashyize ku murongo cyangwa se inyuma y'inzugi. Mbere gato yuko Sarkozy atorwa, hari abayobozi b'inama y'ububanyi n'amahanga y'Uburusiya bagiye mu Bufaransa kureba umujyanama wa Sarkozy mu by'ububanyi n'amahanga. Baramubwira bati turi kubona hari amahirwe menshi yuko Sarkozy azatorwa, ariko nakomeza kuvugira hejuru Uburusiya ibintu ntabwo bizagenda neza habe na gato. Mu yandi magambo, Uburusiya bwari bwaraburiye Ubufaransa. Mu kwezi kwa gatandatu mu 2007 mu nama y'umuryango wa G8 yabereye mu Budage ku nkengero z'inyanja ya Baltique, Nicolas Sarkozy yahuye na Vladimir Putin bwa mbere. Imbere ya Vladimir mu muhezo bivuga ko Sarkozy yabwiye Putin ko watazigera amworohereza na gato nka Jacques Chirac. Ati giye ntabwo ndi Chirac. Ngo yaramubwiye ati ibintu byo guhohotera abanyamakuru, ibintu byo kubangamira uburenganzira bwa muntu n'ibindi bidakwiye mu Burusiya, nge ntabwo mbishaka. Umurusiya yaramwumvise uko amuha amabwiriza. Hanyuma Putin yahise amuca mu ijambo. Ako kanya aramubwira ati urabona igihugu cyanjye ni kinini cyane, mu gihe igihugu cyawe ari gito cyane. Ni ukuvuga ko gusyonyora igihugu cyawe bishoboka cyane. Uwo ni Isabelle Lasserre, umunyamakuru w'Umufaransakazi wari wajyanye na Sarkozy mu Budage muri iyo nama, ndetse yari no mu kiganiro n'abanyamakuru cyakurikiye ukubonana kwa Putin na Sarkozy. Mu rwego rw'ubutasi rw'Abasoviet rwa KGB, Putin yari ashinzwe gushaka abatasi bashya cyangwa se kurambagiza abatasi bashya. Afite ubuhanga bwose bukenewe bwo kwitegereza abantu, akamenya icyo bagambiriye ndetse nuko agomba kubitwaraho. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyakurikiye ibiganiro mu muhezo by'abakuru b'ibihugu, Nicolas Sarkozy yagaragaye nk'uwahungabanye ku buryo bamwe mu banyamakuru banatinyutse kuvuga ko ngo ashobora kuba yari yanyoye. Nyuma y'amezi 4 Nicolas Sarkozy yagiye i Moscow mu ruzinduko rw'akazi. Kuri iyi nshuro noneho yari yishimiranye na Putin cyane, ndetse Vladimir Putin ubwe yanitwariye Sarkozy mu modoka bajyana gutembera umujyi. Mu kiganiro n'abanyamakuru noneho nta guhangana kwari kurimo, ndetse Sarkozy yavuze ko Ubufaransa butifuza gutanga amasomo ku gihugu icyo ari cyo cyose. Iki gihe byavuzwe ko Sarkozy yari yarize kuri Putin ndetse agerageza kumwumva, kubera ko kuyobora Uburusiya bishobora kutagushobokera ubaye uri umuntu w'umukristo mwiza kandi ugendera ku mahame ya kidemokarasi. Icyo gihe Perezida Putin yararangije manda ye ya kabiri, kubera ko itegeko nshinga ry'Uburusiya ritamwemereraga kongera gutorwa. Yaguranye umwanya we na Minisitiri w'Intebe Dmitry Medvedev. Putin nka Minisitiri w'Intebe n'ubundi yagumanye ubutegetsi. Mu minsi mike yari igiye kuza, hari igihugu gito cyari kigiye kumusunikira kongera kwerekana ububasha bwe. Mu kwezi kwa 8 mu 2008 Uburusiya bwateye Georgie bugiye gushyigikira intara ebyiri z'iki gihugu zashakaga kwigenga, Ossetia y'Amajyepfo na Abkhazia. Iki gihe Ubufaransa nibwo bwari buyoboye umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Nicolas Sarkozy yahise asaba ko yaba umuhuza muri iki kibazo. Yahise yohereza Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Bernard Kouchner muri Georgie ndetse no mu Burusiya. Nyuma yaho Nicolas Sarkozy nawe yigiriye muri ibi bihugu byombi. I Moscow yabonanye na Perezida Medvedev, iruhande rwe hari Minisitiri w'Intebe Putin. Ubuhuza bw'Ubufaransa bwanatanze umusaruro rwose, kubera ko imirwano yabashije guhagarara. Amasezerano y'amahoro arasinywa hagati ya Mikhail Saakashvili wayoboraga Georgie na Perezida w'Uburusiya Dmitry Medvedev. Uko byagenda kose Sarkozy yikomanze ku gatuza kubera ko yari arokoye Georgie ndetse yarabashije kurinda Uburayi kwinjira mu ntambara.
inyandiko y'amasezerano yarasinywe. Uburusiya bwemera kwisubiraho, ntibwemera ubwigenge bwa za ntara ebyiri, Ossetia y'Amajyepfo na Abkhazia. Gusa ibi ntacyo byari bivuze, kubera ko bukeye bwaho izi ntara zitangaje nk'igihugu cyigenga. Uburusiya buracyemera. Georgie ibirahombye. Ya ntsinzi Sarkozy yari yabyinnye ibiguye mu mazi. Iki kintu cyatumye abafaransa benshi bavuga ko Putin ari umubeshyi ukomeye. Nibyo iki gihe ntabwo ari we wari ku butegetsi, ariko byavuzwe ko ari we wari wateguye ibi bintu. Gusa ibi ntabwo byigeze biteza ikibazo hagati ya Putin na Sarkozy, kubera ko mu mwaka wa 2011 Ubufaransa bwagurishije Uburusiya ubwato bubiri bw'intambara bwa Frégate Mistral, bwa rutura cyane rwose bushobora kugwaho kajugujugu. Byemezwa ko Sarkozy yafashe icyemezo cyo kugurisha Uburusiya ubu bwato, nyamara ubuyobozi bw'igisirikare cye bwari bwabirwanyije, bwabimubujije rwose. Ariko wararenga arabikora. Birumvikana niwe mugaba w'ikirenga w'ingabo. Bibiri na 11 ni umwaka w'impinduramatwara mu bihugu by'Abarabu. Uguhunga hanyuma no gufatwa no kwicwa mu kivunge ku karubanda kwa Colonel Muammar Gaddafi nyuma y'uko Ubufaransa na Amerika bari bohereje ingabo muri Libya byarakaje cyane Putin. Maze kwishisha uburengerazuba bw'isi biriyongera. Mwibuke yari minisitiri w'intebe. Ariko byemezwa ko n'umundi ari we wafataga ibyemezo. Kuri Perezida Sarkozy icyizere yagiriye Uburusiya cyari ngombwa cyane, kandi ntabwo yigeze akicuza. Yarinze ava ku butegetsi akivuga ko Uburusiya butigeze na rimwe buba ikibazo ku Bufaransa. N'uyu munsi byemezwa ko Sarkozy ari umwe mu banyapolitike bake b'Abafaransa bacyumva Putin, kandi bakagaragaza ko ibyo akora byose biba bifite impamvu. Mu magambo make, Perezida w'Ubufaransa watangiye manda ye adakunda imitegekere y'Uburusiya, byarangiye ari we mu perezida ukunda Uburusiya na Vladimir Putin mu baperezida bose bategetse Ubufaransa. Mu 2012 François Hollande yatangiye kuyobora Ubufaransa. I Moscow ho Putin yari amaze gusubirana umwanya we wo kuba perezida nyuma y'akari gaciyemo. Mu myaka 5 aba perezida bahuye inshuro zirenga 10. François Hollande ntabwo ari umuperezida witaye cyane ku bibazo mpuzamahanga, ariko muri iki gihe hari ibibazo bikomeye cyane bikenera ko byitaho. Hollande niwe wafashe icyemezo cyo gukura ingabo z'Ubufaransa muri Afghanistan. Ni nawe wafashe icyemezo cyo kohereza ingabo z'Ubufaransa muri Mali mu gukumira abaterabwoba ngo ntibafate Bamako. Uguhura kwa François Hollande na Putin bwa mbere byabereye mu Bufaransa muri Elysée, hataranashira ukwezi kumwe François Hollande atowe. Ikiganiro cyabo cya mbere kigomba kuba kitaragenze neza cyane, kubera ko nyuma yacyo umva ibyo Vladimir Putin yavuze. Twagiranye ikiganiro gikomeye cyanajemo ukutumvikana ku ngingo zimwe na zimwe. Ndatekereza ko icyo dukeneye kugira ngo twumvikane atari icupa rya ve, ahubwo dukeneye vodka. Perezida w'Ubufaransa agomba kuba yaraje ku butegetsi baramubwiye ko adakwiye kwizera Vladimir Putin. Mu mwaka wa 2013 intambara yacaga ibintu muri Syria, abifashijwemo n'Uburusiya. Bashar al-Assad yararimo avudukana abaterabwoba mu gihugu cye, kandi nta nubwo yatinyaga kurasa abaturage be. Abanyaburayi n'Abanyamerika banatekerezaga ko Bashar al-Assad ashobora kuba arimo gukoresha intwaro z'ubumara. Mu mwaka wari wabanje Barack Obama yari yabivuzeho. Putin ibi yarabihakanaga rwose, akavuga ko nta ntwaro z'ubumara zikoreshwa muri Syria. Mu kwezi kwa 8 mu 2013 Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa n'Ubwongereza bemeranijwe kwishyira hamwe kugira ngo barasire icyarimwe Bashar al-Assad. Ariko bigeze ku munota wa nyuma Abongereza n'Abanyamerika babivamo, Ubufaransa busigara bwonyine. Umva ko François Hollande abisobanura. Yarampamagaye ampamagara mu gihe operasiyo yendaga gutangira, ambwira ko akeneye igihe kugira ngo aganire n'Uburusiya ndetse na Kongere y'igihugu cye. Ibi byabaye mu gihe indege z'Ubufaransa zari ziteguye guhaguruka ngo zijye kurasa muri Syria. Abafaransa ibi ngibi babifashe nko kugambanirwa na Amerika. Ibi byarakaje cyane François Hollande,
ariko bituma Vladimir Putin abona uburyo abanyaburayi n'abanyamerika ari abanyantege nke. Mu mezi 3 yakurikiyeho abanya-Ukraine bagiye mu mihanda bamagana perezida wabo wari wanze gusinya amasezerano yo kwishyira hamwe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Uyu mu perezida yari inshuti na Putin. Iyi myigaragambyo yari yashyigikiwe n'Uburayi, Uburusiya bwayibonyemo ubushotoranyi no kwiyenza k'uburengerazuba bw'isi. Imirwano yamaze amezi 3 muri Ukraine birangira wa mu perezida wa Ukraine wari ushyigikiwe n'Uburusiya Viktor Yanukovych yirukanwe ku butegetsi. Vladimir Putin akubita agatoki ku kandi. Kwihorera kwe kwahise kwihutishwa cyane kubera ko bidatinze yahise atera agace ka Crimea ndetse arakigarurira rwose akomeka ku Burusiya. Abarwanyi b'abanya-Ukraine bari bashyigikiwe n'Uburusiya bahise bigarurira uduce dutandukanye muri Crimea batangiza intambara ya mbere ya Ukraine. François Hollande yahise atumira Vladimir Putin na perezida mushya wa Ukraine Petro Poroshenko ngo baganire. Gushobora guhuza Putin na Poroshenko ngo baganire ni igikorwa Hollande yafatanijemo n'umuyobozi wa guverinoma y'Ubudage Madame Angela Merkel. Bahuriye muri Normandie ari bane. Ni ibiganiro byabereye mu muhezo kandi nyuma yabyo aba bayobozi bane bongeye guhura kenshi. Nk'urugero mu kwezi kwa kabiri mu 2015 bahuriye Minsk muri Belarus. Aba bahuza babiri Angela Merkel na François Hollande igihe cyose bageragezaga guhuza perezida w'Uburusiya n'uwa Ukraine mu biganiro bagiye bavuga ko bananizwaga na Vladimir Putin, ngo mu biganiro nta kintu yemeraga. Nta na rimwe ngo yigeze yemera ko ingabo z'Uburusiya ziri muri Ukraine kandi hari ibimenyetso ko zihari. Uwari minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubufaransa icyo gihe Laurent Fabius nawe wabaga ari muri ibyo biganiro yavuze ko rimwe aba bayobozi bane bamaze amasaha menshi bajya impaka bashinja Putin ko ingabo z'Uburusiya ziri muri Ukraine ariko wakabihakana. Maze ngo bigeze nko mu masaha ya saa 9 z'urukerera bakiri mu biganiro, Madame Merkel afata telefoni ye areba mu mafoto ahitamo ifoto imwe igaragaza umukoloneli w'Umurusiya bigaragara ko ari muri Ukraine. Ayereka Putin aramubaza ati uyu mukoloneli w'Uburusiya arakora iki muri Ukraine? Vladimir Putin ngo yarebye iyo foto aramusubiza atagomba kuba yari yayobye akisanga muri Ukraine atabizi. Ibi ni bimwe mu bituma François Hollande avuga ko Vladimir Putin abeshya cyane. Ikinyoma cya Putin kiba kigomba kuba ari ikinyoma kiremereye. We ntabwo ajya abeshya bya binyoma bito bigamije koroshya ikiganiro, ahubwo we abeshya cya kinyoma gituma uwo baganira aburi cyavuga kubera uburemere bwacyo. François Hollande yananiwe kwihanganira kuba Uburusiya bwariyometseho Crimea kandi Putin agakomeza kuvuga ko nta ngabo z'igihugu cye ziri muri Ukraine. Nta yandi mahitamo yari asigaranye usibye guhagarika cya cyemezo Sarkozy yari yafashe cyo kugurisha Uburusiya ubwato bubiri bw'intambara bwa Frégate Mistral. Byemezwa ko iki cyari icyemezo cyiza. Ibaza uko byari kugenda iyo ubu bwato babugurisha n'Uburusiya maze Uburusiya bukabukoresha burasa Ukraine. Ubufaransa bwari kugorwa no kubikira mu birebana n'ububanyi n'amahanga. Hollande yarinze ava ku butegetsi nta cyagezeho mu birebana no kwicarana na Putin ngo bagire icyo bahurizaho. Yarinze ava ku butegetsi Uburusiya bugishyigikiye Bashar al-Assad muri Syria buvuga ko atazava ku butegetsi. Ingabo z'Uburusiya zari zikiri muri Ukraine ariko Putin akabihakana. Uyu ni Vladimir Putin. Emmanuel Macron yagiye ku butegetsi afite intego yo guturisha bakaganira bakagira ibyo bumvikanaho. Mu kwezi kwa gatanu mu 2017 ubwo Emmanuel Macron yajyaga ku butegetsi, umuperezida wa mbere yakiriye ni Vladimir Putin. Yamwakiriye muri Château de Versailles. Iyi ni inzu y'amateka mu Bufaransa, byari icyubahiro gikomeye. Nyuma yaho Putin nawe yatumiye Macron i St Petersburg, nawe mwakirira mu mujyi w'amateka, umujyi ufatwa nk'umurwa mukuru w'abatsar. Aba bayobozi nyuma yaho bakomeje kujya bavugana nk'abantu b'inshuti kandi bashaka gukorana ibintu byinshi. Nk'ubwo Emmanuel Macron yakiriye Putin ahitwa Fort de Brégançon. Iri ni icumbi rya leta y'Ubufaransa riturwamo n'umukuru w'igihugu cyane cyane mu biruhuko. Ni inzu nziza cyane iri ku nkengero za Mediterane muri commune ya Bormes-les-Mimosas.
aha Putin yahaje yishimye cyane rwose nk'umuntu usanzwe, yanazaniye indabo Brigitte. Aha yahavuye yemeye guhura na Volodymyr Zelensky wa Ukraine. Iki ni ikintu Putin yari yaranze gukora kuva mbere. Yasuzuguraga Volodymyr Zelensky, yari yaranze no kumuvuga mu izina. Vladimir Putin isezerano rye yarishyize mu bikorwa, maze mu kwa 12 mu 2019 ahurira na Volodymyr Zelensky na Emmanuel Macron na Angela Merkel muri Elysée mu Bufaransa. Ni ya nama twatangiye tuvuga. Iyi nama yari ya mbere ihuje aba bayobozi. Bahavuye biyemeje kuzongera guhurira i Berlin mu kwezi kwa 3 mu 2020, ariko muri uku kwezi twese tuzi uko isi yari imeze. COVID-19 twese twari twifungiranye. Mu gihe cy'imyaka 2 twamaze twifungiranye mu nzu zacu kubera COVID-19. Putin ntabwo yigeze ava muri Kremlin aho atuye. Bivugwa ko yari yaratewe ubwoba bwinshi n'iki cyorezo. Bivugwa ko nta muntu n'umwe babonanaga, ndetse ngo yafashe imyaka yose arigunga cyane, ariko ibi myaka yahariye gutekereza ku buhangange bw'Uburusiya bushobora kuzahananurwa na OTAN. Yari ikomeje kwakira ibihugu bituranye n'Uburusiya byanahoze muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete. Ashobora kuba yarafashe imyaka 2 anatekereza ku buhangange bw'Abasoviete bwahirimye. Bivugwa ko imyaka 2 yayubatsemo umujinya n'urwango ku burengerazuba bw'isi, ndetse yiyemeza kutazongera kuganira nabo. Ngo yiyemeje kutazongera kumva ibyo bamusaba. Aha niho yateguriye igitero cyo ku itariki ya 24 y'ukwa kabiri mu mwaka wa 2022 kuri Ukraine. Bivugwa ko rwose iyi ntambara irimo irwanwa yayiteguye muri kiriya gihe, aho yiyemeje kutazigera asubira inyuma ngo agire icyo yongera gukorana n'Uburayi na Amerika. Iyi ntambara Uburusiya burimo burwanamo na Ukraine bivugwa ko yateguriwe muri Guma mu Rugo hagati y'umwaka wa 2020 n'2022. Gusa muri icyo gihe cyaguma mu rugo ngo agomba kuba yaravuganye na Emmanuel Macron kuri telefone. Inshuro zose bavuganye ngo Putin agomba kuba yaramwizezaga ko bazabonana bakongera gucoca ibibazo biri hagati y'igihugu cye na Ukraine, ndetse ngo yanasezeranije Emmanuel Macron ko azahura na Joe Biden. Byagezeho mu mwaka wa 2021 COVID maze kugenza amaguru make, Emmanuel Macron ajya mu Burusiya. Uru ruzinduko rwe rwo mu Burusiya Emmanuel Macron yarusuzuguriwemo. Mbere na mbere yabanje gusabwa ko yipimisha COVID-19 mbere yo kujya mu Burusiya. Perezida Macron arabyanga. Nyuma yo kubyanga yageze muri Kremlin, yakirwa na Putin, amwakirira ku meza apima metero 6. Nta numwe wegeranye n'undi. Bari bicaye ku meza amwe, ariko kugira ngo bumvikane hakoreshwaga indangururamajwi. Emmanuel Macron yasubiye i Paris avuga ko Putin yabonye i Moscow atandukanye na Putin yamenye mbere. Nyuma yaho ibyakurikiyeho ni igitero kuri Ukraine. None dore aho tugeze. Tuti bakunze mudasiba kudukurikira. Ikiganiro cya none nta tugisoreje. Twishimira ko mubana natwe. Nitwa Ismael Mwanafunzi, ndabashimiye.